Jolina. Ia, fono o le vaenga o whapena ona sa valvali me le vaenga new accounts ia ona o vaenga ta itasi lava e patino i le tau opening o kako new accounts. Ia o le accounts mua lava whapena ona tamawhai e toe e tau au ili atu nei tae au o le tatou savings ordinary. O le tatou saving ordinary ia o le tatou alanga tupe lea po le teo ngā tupe le tonu le NBS e whaonga ia so uma. A whapea iei se tasi po o nisi foi o tatou atunuu e fia mo o mia le tatalaina o la tau teo ngā tupe i le National Bank. Ia tawa au mai au ID se lua ia o lau tusi o le tusi le whamatala mai ai po o whesa wale alanga tupe pa ma o le a fo i le wha moenga e a lai o na fia talaina lau tusi tupe. Ia o le sifia whaila tunuu o le tatou accounts lava le tasi o le saving ordinary. Le e mawhai fo'i na whaalu e te tonu ia lau se leni mai fafo o lau se leni mai lau pay, lau te tongi. Wa mawaenga lo e tam whai e fia te wina i tonu le accounts lea. E mawhai lava o na susuani atu ia lau whalitupe ia e whapena o na whamanino ma wili te tasi atu vaenga e mo mia le susuani. Ia watala ina o lau savings ordinary. O le isi vaenga ta ua fo'i i le tatou accounts lava le tasi. A whai o lea e ona e to tele lava tatou tunu sa sisili mai lava ila e misi lava si vaenga le whai maumanga ngā lua i tare sami. Ia so se vaenga ele o la vea ia tatou nei e whenga luenga i le malo o fisa so se ngā luenga whapena o ngā lue ai a o e patino lava sa whamtalanga o le tatou le mamale tatou tunu o lo o ngā lue i utele vau tae sami a so e mawhai te le ona maua tusuani i lau whaltupe e talai nei lau te ngā tupe e pau ale tusuani i a tau lava ona tau au mai ID se lua a whai e lau passport ia malau pepa whanau ia e mawhai ona open ai lau account ai ale ai sau pepa whanau alai e ia lau pepa le stala le ale palotsa ia e mawhai foi ona talai nei lau account ale e sau passport e na le pepa palotsa ma le pepa whanau ia e mawhai lava ona talai nei ai o isi vaenga tāua a wā o le tō tele lava i la te o o tu fesini mai pēa i te tō fisa pe vidi mai foi pe mawhai pe le mawhai ona o lai e whapesi vaenga i o mātou nei o lai whai maumanga a ia mo le nofo silafia e mawhai lava on susuani atu lau whale tupe e te tala i atu te ngā tupe ia a wā fo ile anga e luma o le se feina o lau se leni ia pe ona whailo atu o le whaamoemoenga tā ua lava ma le awala e sa wai lau se leni a le mwhai fo ina wai le tofu computer pe laptop o matatou a le mwhai lama whai lau tusit whale i vaianga i o tā ua ia e mwhai lama na e sume i le ofisa ia e matu e le ofisa ia le pepale e tusi ai lava ia whamtalanga lo whapena ona e mana o e whamatala au ili mai ai ia le tatala ina o lau te ngā tupe ia o peo le savings ordinary na le tatou account mua ia o lona lua o le isi tatou account o le super saver lea ia e tutusa lava ia inga o le tsalaina o le saving ordinary ia ma le super saver pa o lona e se ngai o le saving ordinary le sa famsala i le temi mosola o le account ngai fa ngai temi uma o le tatou super lea mo fai ona tatalaina i le National Bank pe o sau te ngā tupe lilo pe o se upu whaingo fie o lau akea le super ina ia mawhai ona te wina i lau se leni a whai lava e te mna o e te o le amatanga le tausanga ai whatoa tala lava lau se leni i le whai unga le tausanga po lea lava le umi ia e mawhai lava ona whaonga ia i lau akea nea a wai e lava ia o to atele lava o va ia lava to atele malo te tunu ai mese lava ia si vai nga ia venga ofisa malo ofisa te tsasim so se vai nga nga lue ai ia o le mo fai ona la to access to mal tato super le o la wala to mo tino fo inisi fe fasal langa te ia o le mo fai ona open wasala e ia lau savings ordinary e o komekia langa open lau super e le masisi me mo mia
Mua o mea sa mo mia i le taimi mua. Ia ngale a whapea te susa o mele ofisa e fisini mai lola ia le vaenga ni wakeo. Ia wa o fia o pila o supa le sa fasala mai lunga le radio. Ia ngale vai sa o si vaenga le i le ofisa ia le iai uma information so o vaenga uma lava sa tawa au mai taimi mua e open ai lau savings. Ia e te tala sa o lava i le super saver e au noa lava manisi vaenga ta itasi a ole vaenga ta ua lava e te tau lava ona e sume tana le ofisa e saini uma documents ta itasi ia mamautino ai foi ia loa okay uma vaenga ta itasi pe ona au ili atu fono o te lo ni sina vaenga ta ua o te toni wa account ia long term 5 pe whaala wiloat ai patino lavas whamatalanga i le mamalo tatu atunu ulo whapena tau si a inga ia mangani lua e fo i tele voucher e sami ia olo o whapea fia mo mia lava le susuani tala ina o lato te o ngā tupi. Malo saunoa ia manea lewa whailo fo i Vitolina ia le tātou savings ordinary e whapena fo i le tātou super saver. Ole manua o tai le super saver whamole Vitolina. O wai le tau maua e lau saunoanga whapea e mwhai ona te wela tupe mai le amatanga le tausanga ia to atala po le whai unga le tausanga. E inisia i inga e se mai ni mena e mwhai na pule hau pe whai vai aso ngi a kala vai aso lea ia pe taipe ia o lanta teu ngā tupe leo le savings ordinary whamon. Masalo paua le se sengo ia inga vaenga ia o kako interest e alo i tutongu pe le mafuanga nga wala yon fets famtalanga whawhaingo fi ona ole akiaune le super pe o se akiaune i teu ngale teu alo se leni ngale teu alo se leni ole wha moenga i le wha ai unga tausanga po tausanga atua foia olo ia so manatu whapea ia ole asifana olo walo lea ia whaia te sema ai ele tau fia whai super sala ina lava temi umo o lau super ole super lava e whai sala bei ole savings ordinary okay pate ole mani ia la lea pe ole ia wae ta ola ile savings ordinary ele ala e whai lo mai ole new account le nai taulana mo mia lua IDs ma mea ia ai a pela wa o tanga te whainga luenga o le alu i tonu lo pei e re mana mia ia vaenga ia wala wa to tonu lo te pei pe every 2 weeks ia pe every week ia wa to tonu lo te pei saulo le vai mai nga i le super saver ia le pe ne sa no pe se tu pe foi le sa te nga tu pe fa lilo ia ia pe sa tu wa lo ia na fa lilo ia awa ia pe se te nga tu pe fa leo se me fa pena ia elela e pela na e mafai foi ala na fai lau super saver pe o se teu ngatu pe tau umila titi atu na teu fa to atala lea ai le mafai le tau fiai o e lava ia pe fa pele o sa no Vitolina e fai lau super saver ia pulea e pe Paulo na ese senga ia o tato tului i le masina i tono vaenga ia mana na i fa manga ia e sisi vaenga te fia po pai le to me ia tira ia o le si vaenga e fi famanino tuai fo i nei te o siningia e mamalo la tino whafonga mai nei tae au ia tatou interest a wa o le super lava ia e mawhai o le masina kusa le end of the month po le whai unga le masina e mawa ai le tului e lua te sima le lima le tului o tatou super a whaila e isau talanga tupe i te tonu o le masina e le uma e le io o le whai unga ia e ngau le tasi te sima le lima le pasene e le mawa uma le lua te sima le lima pasene. Okay. Yeah, o va vesau calculation ai va pela se lau tala le tonu to ela lua te sima 5% o fiela. Malo, ya ole na. Winga afa pe teu lo tupe. Ya wa le tilo foi le ya pele talaina i tono le masina. Uma le masina le talaina so e lua te sima 5% ia le tului ia mo lo tupe na i tonu. Ia e afa pela ele umal masina ai tala lau seleni e ruinga la vela o ele tasi te sima 5%. Alo, ya be ya tu tiona.
Ja, sai lava fona malava no sei lo mana ia foi il tatso super saver lia. Awa afa pe e open law account. E ma fai ona fa asumule le formule ta o le standing order pole SI foi. Awa afa pe fiki mai law pay tono law savings ordinary. Alo fa asumule formule te mana o e o come que anga fiki se luas furu pe limas furu tono law super saver. E ma fai ona fa asumo foi ma law formule sei mile o fai foi law super saver account. E ma fai ona fa wale pe ia fike ia la ia le limas fule tono lau super saver. Mo le fai ngau savings ia le na e mawhai foi ona e tango la vai lunga lau internet banking. Transfer mai le tupe mai lau savings ordinary anga e tono lau super saver. Mo le fai nga leo lau savings lea mo se taimi umi awa o le maana ia tato accounts lea. E mawhai ona se fe ia le se le ni mo se taimi umi ai a whape te mana o e tala ia e tawa na fuafua le se le ni te mana o e teo tono lau accounts lea. Ina ia maua o matata pasene le pe ona ta wale uso ia vitolina. Ia tu pele si vaenga tu pele sono lau savings ordinary wa foi fofuanga fai pe fa pe te walo al foi fia sala se leni. Ia e fai foi ona fa nga tato internet banking. E transfer mai e foi tu pe mai lau super save nga it sono lau savings ordinary. Pe fa pe fai sau card wa ele e nga va uma tato accounts nei foi ngol Mastercard. Ia fa pe e le i tau no mai le card lau super saver accounts. Ia no lo wadu la vai lunga lau internet banking. Transfer mai la iol sele ni mai lau super save nga itsono lau savings ordinary le ile card. Ia ona ia lo le tala mai tua fa nga ATM sal fa super pe ona ia no fuanga foi o lo ia tato Mastercard ATMs. Pe ona so fa popo tu le fono tato accounts nei awa e mana ia awa accounts mani e anga va o mai tato o nanga nei pe ona ta ua e mafai ona rest sala fa nga ina le easy bank awa easy bank lia e mana ia ele ini data mana o mia na o le sala la vala numero ia nga link lo le la accounts le e filia e ta ona link ai ma e ta ona tu sai ngo ai lunga la accounts ia mai le ngo fo lo rest sala lau SIM card i fale telefoni o lo fa pena ona ia lau numero ia ona e alu lo le lunga lau telefoni ia mafai ona siaki mai lau paleni ia mafai ona transfer mai tupe mai lau account anga itono lau telefoni ia po numero fo itono lau account ia afa pe fo e tau nu mai tupe fo ine mai inga mai tato inga ia fafo ia ala fa nga mai la tole mobile wallet ia ole tau fo ine tato numero e ave la lo numero lo fa pena ona versala i fa telefoni ia male swafa foi o lo o alu wai ine mafai ona match ia sa tono lo numero ia te taule alu foi le e tala mai tua i agent sa fa telefoni ia na lo tango la vai lo telefoni tu tono lo account ine mafai ona earn ia tato interest ia pay foi ona ta o lo sesma 5% i tono tato super saver account sai lava phone Malo va te. Jolina. Ia. O te loa o le isi vai anga fia whapapoina tu fo i tatou accounts ia te itasi ia. Ona ele na o tatou accounts ia mo personal. Ia savings ma tatou save old. Tatou super. E mawhai fo i ona apalai e fo i niso vai anga o kako kalapu i o au lotu. Au lotu wa o account ia mole vai anga ele mawhai ona le stalaina. Wa au lotu e le stalaina whai ngangi account e se mai vai anga tau pisinisi. Ole au wala wala i ona fia whamanino tuai foi ona le watu o tele foi po le e susua tu foi nisi o vai anga o tatou nuu pe ona iai ia nei e kalesia la iti ia ma e kalesia foi tele o whapena mana o mia ia le tsalaina te o ngā tupe o la te tasi pe o le au tala vau au whai pese i o le au uso ia ele ngata foi leo mawhitanga tina ia ai whapea foi te tono nuu wai e iai ia nei vaenga ia tono nuu o komiti komiti ia ele ngata foi lea au manga e mawhai lava o nā tatalaina tau te o ngā tupe i le whare tupe i le NPS. Ma wale vaenga tā ua e whamanino atu le NPS ne tae au. A whai lava o lo o iai lava mana atu mamawhai fia whai te o ngā tupe i le National Bank. Ia, o le mea lai tau o nā tawa au mai e whai le tusi o le tusi la lea. E te tau lava o ngā iai ia ni sui o le au lotu
mua ia e whai atu whatenga le au lotu, a whapele au lotu ia. Wa se au lotu lava e tau lavanga e le tahed, e tau lavanga e le tahed le kalesia lea. So le tala lea mai e tau la o ngai le tahed, o le tahed la lea ia ma wha iloa mai fo'i ia vaenga pe on sa wina atu. A whai o le seleni